sam Manuel Štrlek i Olimpijske igre pratite na Anteni Zagreb. Prvo, dobro ćemo se pripremiti, pokušat ću izboriti svoje mjesto da bude među putnicima u London i nadam se dobrom rezultatu. Rekao si da pripreme traju mjesec dana. Gdje ste tih mjesec dana? Pa bit ćemo 12 dana na Rogli, pa idemo u Zadar, Poreč i na kraju Karlovac još. Kakva je to situacija s rukometašima? Jeste u karanteni, je vam trener brani pit, seks, jest? Pa nije sad to nekog tipa zatvorena karantena, mislim u hotelu imamo svoj program spavanja, popodnevnog odmora, nije sad ništa prestrogo, ali opet neke red se mora znati. Jesu li cure u tih mjeseci pol zabranjene? Pa cure, imamo svi žene cure, a to kad dođemo doma su pauze između tih ciklusa i ovoga. Ma da, dođemo na 2 dana, bude jedan mini ciklus pa idemo 2 dana kući pa opet neki mini ciklus i tako. Možemo još samo kratko za Olimpijske igre, jel znaš, jel ideš? Nemam pojma. Pa kako, to je sad? A dobro, čekamo spisak pa ćemo vidjeti. Ja se nadam da ću biti na njemu. O čemu to ovisi? Mislim, kako je... Ne znam, odlučit će trener i savez naravno, od njima ovisi koga će pozvati, ko je u dobroj formi, taj će valjda biti na spisku. Zna se širi spisak igrača koji će biti na pripremama, nekakve možda konture ekipe, ali mislim da niko nije siguran. Ostavno treba prvo preživjeti 40 dana, mislim da će biti puno i prirodne selekcije, ko bude zdrav. Pročitala sam negdje da su zapravo tebi Olimpijske igre, da bi ti to bilo vrhunac. Pa je, mislim kao djetetu to mi je, ne znam, nekako uvijek san, da se skupe svi sportaši svijeta na jednom mjestu, mnogo ih želim vidjeti uživo i mislim da ću ih puno njih iznjaviti za slikanje ako odem tamo. Znači ti kao poznati rukometaš uzimat ćeš autograme? Da, nisam baš poznati rukometaš, a posebno ne znam, ja mislim, posebno ne znam, možda posebno izvan Europe ne znam, da mislim za jednog rukometaša u Europi nije to toliko praćen sport, ali na olimpijski kažem, mislim da će biti bar u top 10 ljudi koji će se najviše slikati s drugim sportašima. Rekao je Štrlek da idete u karantenu. Šta točno znači karantena za rukometaše? Šta radite u karanteni? To znači da nećemo imati kontakt sa ljudima, jedno 10-12 dana prvih priprema. Idemo, mislim, na Rogle je početak priprema i tamo možemo samo trenirati, znači nema nikakvog popratnog sadržaja. Dvorana, odmor, hrana, spavanje, to je to. Ali normalno imat ćemo svakih 10 dana, 2 dana slobodno malo da se vidimo s obitelji, s ženama, curama koje već ima djecu i tako. Pretpostavljam da je trener dovoljno strog da vam oduzme cigarete, alkohol, žene, sve ništa u tih, do pauze nema ništa. Pa nema ničega, sačekat ćemo kraj olimpijskih igara pa onda ćemo se proveseliti. Stvarno mislim da za olimpijske igre se treba 40 dana žrtvovati, odnosno 2 mjeseca se žrtvovati, mislim da to nikom nije teško. Kakve su tvoje prognoze, kako ćete proći na olimpijskim igrama? Pa dobro, recimo, ne znam, olimpijske igre možda nisu toliko naporne fizički kao europsko prvenstvo, jer nemamo toliko kvalitetnih ekipa i nisu toliko česte utakmice, ali baš zato je problem što apsolutno nemaš pravo na slab dan, jer se teško poslije možeš izvući. Veliko je pitanje, mislim, zdravlja, ko će biti zdrav tamo i kod nas, a i u drugim ekipama. Mislim da će to opet diktirati koji da dosta prvenstava. Bog, ja sam Goran Ivanišević, pratite Europsko prvenstvo na Anteni Zagreb. Pa to je, svih prate ko ne prati. Ja inače sam veliki zaljubnik sporta općenito, znači sve sportove prati nas sad, pogotovo nogomet jer je prvenstvo Europe, počinje, svi pratimo, svi smo zagrijani, počinje te utakmice, maraton i ispred televizije, bit će gušt. Kakve su tvoje prognoze? Hoće Bilić Boysi nešto napraviti konkretno? Kao navijač se nadam, tako da ja sam kompetentan da prognozira nešto drugačije, ali kao navijač ja se nadam da će proći prvi krug, a onda je sve moguće. Znaš s kim su u skupini, neka prognoza kako bi mogli odigrati s Ircima, kako sa Talijanima, kako sa Španjolcima? Pa prva utakmica je najgora. Inače u sportu ja znam kad ja igram prvi meč je uvijek najgori, tako će njima biti prva utakmica, plus ti Irci na najmanje odgovaraju. Tako da najbolje ćemo igrati, mislim, sa Španjolcima jer nemamo šta izgubiti, oni igraju najljepši nogomet i mi protiv takvih najbolje igramo. Protiv Italijana će biti uvijek teška utakmica jer je to anti-nogomet što oni igraju, a znači ako dobijemo Irse sve je moguće. Pa ja se nadam da ćemo biti dobri
da će dečki biti u pravoj formi i da će uzeti medalju. Procjene kako ćemo igrati s Talijanima, Ircima, Španjolcima? Pa ja mislim da će biti 2 pobjede u grupi i da ćemo proći dalje. Koga ćemo pobijediti? Irce ćemo sigurno pobijediti i Talijane bi isto mogli dobiti, a s Španjolcima će biti nerješeno. A naravno da ću gledati naše, moramo svi biti podrška da naprave što bolji rezultat. Moje procjene je da imaju odličnu ekipu i da mogu daleko. Eto, a sad samo nek se bore i bit će to dovoljno. Pa mislim da se oni trebaju brini o nama, ne mi o njima.